Rainbow thir tu te chibai ule hun kha le chen kha India le China inkara boina lian tham awm lo nuwa line of actual controller ni zachuang anin eptoa Asia ramro pui ve bordara in epna hi achang in tension asang viawa tlemin aziom lam apan le thina san lam apan le mai bok thin ani bordara duty sipai tan inral ring ranga ni zalai duty hi khovod le tlang cheng chetak kara patrolling nei reng ngai bok nen thil hau tak zet chu ani nge in arin The Financial Express chuan voin chahmadar som khan India le China chu line of actual controller ni zachuang anin eptoa classic lo thleng mai tura Indian Army ta chu classic khovod noya po ramria duty te thuam chakin classic chung zong hi lain ebzel turin anin peito aniti antar langa pangon soa the North Bank ram panhi te ral thuam telova insual boina athena tangkhan niza achuang toa hunrei tak o inbiak na voitam tak army commander level le diplomatic level nei ani to chungin ladaka hian engma thil in thak theng ala omlawa full disengagement hi rampan hi hian du ve angin in soima se khoiram ve main full disengagement turin malakna ladaka hian anla nei lo ve a classic lo theng tur ma chon thei turin China lampo anin buat sai ve thobok ani ti chuan status quo India in habai sai po an nai lo hlea India hian Chinese ho hian an tum lo ti a hriat chian to wangin ral thuam ladak le LSC mun tam taka a choplut mek ani tarlan danin China lam le India lam hian army po an deploy belzela tuna hian army deploy mai an du tok lo ve a ram panhi te hian ruwa mi seng chu ruwa pui van on lo thleng thai mai laka in venan artillery gun tam tak te tank thranem tak mai te chu ramria an da hem dun lea ramri aral muang lovin boina achuak le ani chuan kutum le tiang mang ringotin anin sual to melowa ladak boruak hi asang chhozela tension sang tak awang hian ram panhi te hian anti mai to lo hle ani ti a hriat thei ani The Financial Express hian an tarlan zel danin heng ral thuam baka hian ladak le a chevela hian China le India hian drone an tho quality reng ve a an che dan anin en thlain anin thli thlai ton reng ani fighter aircraft tele attack helicopter te po LSC naya an base ve a India le China hian inral ringin anom tir renga drone ho kara fighter te an thlok chuak zau reng boka helicopter po boruaka mutur om deu renga van boruaka rampani fighter te hi tumreng wang nilovin pilot te in hlau lo lutukhian buaina an nei po a hlom viau ni in an tarlang ani hei mai hi anilova rocket ka chuana thlengin rampani te hian LSC an chhop ve boka tunang hian khoiram ve po hian line of actual controller hian ral thuam an lain chobrip ngai lowa heng ral thuam an choblu zong hi The Financial Express hian an confirm aniti an tarlang bok China le India hian sarkar lamatangin thuchua mumal tak an nei vak to lowa army chief ten an na an thoktan ve niin ashriata an tarlan dan hian sarkarin full disengagement kalpui turin an in ruam man mek anga an thuchua hi sarkar panhi te in bum ton na ve ani mela ma se an thuchua te in rin ton sakchu ahla khop mai drone mai du tok lovin chopper le fighter te ladak chevel tangrama an thok chuak deurenga an din munchu chiang takin anin muton ve a ramria ral thuam an chop te hi ramri venna atan nilovin in kana achua chuan in dona tak machon an huam ve ni in an hriat thu an tarlang bok ani The Economics Times chuan hetianga India le China inkar achiat thut awang hian sumle pai din mun achiat pa ve a trade deal tam tak ti top vek ani toa rampan hi te hian an tur mek ve ni in an tarlanga
Mase India hian Western lam ram tele US nen Indor na thajok Asiam pui ngal zunga South Korea company lam tenen po deal thar Asiam beljela China hian hei hi ati ve thailo thil ania wangin anram economy in tlak niam lam apan meka company then khatin an michor an ban pha nual to nanei lo China hian an pung chhotran niin an tar langa hemisiam thatur hian Pakistan Nepal le Afghanistan te tho ho puya insum don ton na thajok nei turin China hian ma alameka hei hi China tan hian apoimo lea electricity power plant hi apoimo zolbik niin antar langa mase antum dan hi India in adodal awangin ramri boruak hi hetianga sosang chole hi niin antar langbok wayon chuan Kashmir dispute area hi India hian ram boile ram in chulai ani awangin sarkar engmain malak na nei adulo awangin malalui chu achanna anaturjia alo puang to boka hei wang hian in kalpona kongpui siam lam an thokma sa electric power plant hi Pakistan le China hian na thok tan turin a honna nei to mase an la khoi ngam bik lo nin an tar langbok wayon gravitas hi China in anramatanga apet chu awangin anti China an ni deuh ber to maya China chiat na lam hi an tar lang nem viawa mase news site danga an tarlan velo chuan rin tok a har viawa China Foreign Ministry thupuang tu chu a in dailo antia US lakate Australia te UK le Japan te a chan le dreng angai baka China in abiak thadram te nena an tho hona update reng angai boka wangin englai po in press briefing anei deuh renga statement tamtak ati chuak reng boka hei wang hian Global Times editor hi Foreign Affairs thupuang tu pakhat atan China chuan amang tel to nin antar langbok ani he wewanina an thu tarlan hi adikna chen om ve tho Global Times editor hian China thil ti dan le malakna kongkrang krang ta hi thu ajiak chuak mai lovin video in aron soifia deurenga US le Taiwan chungchang te Hong Kong sarkar malakna chungchang te po danang thapa kalpui ania wangin ramdang enroll ve arem lozia aron soifia deurang thina khovel ram tamtakin anlaka lungoi lo na thu soito mase ram then khatten thutluk na mumal tak anla soi chualo awangin heng ram telaka thiam an chanjia lantir hi Global Times sian antumber ani boknin alangani tin hemi machia ka video akhan Hong Kong boina chungchang kha an boy tual ani ti chungchang ka soya khan Hong Kong khopuya mipuin boina an siam alian tual ti lam kha karon focus ani lawa Hong Kong hi sarkar in rail bolna konga aboi viau jok ani ti kha ka soiber jok ani mipuite hian kanram hruaitu te in rail bol dan le ministry chunga thil thleng kan hriat ve phak lo in thupi atam lutuka India ma po India sarkar chunga thil thleng zongjong hi kan hrevek lawa Mizoram po ministry chunga in rail bol na hi mipui tu ma hian kan va hre thuk tak tak lo Hong Kong sarkar boina nei mek chungchanga news agency then khaten antarlan China hian karilam thunai na arabe saktrana Hong Kong hi Communist Party China ro rel na huaya alu thuk tial ani ti antar lang jok ania chumi chungchang chu ka video masa karon soi ber kha ania mipuite boina siam azual lam nilawin Hong Kong sarkar chunga in rail bolna in boina atok chhomek ni in news site then khatin an tarlan thu karon tarlang jok ani tichuan India le China ramri boina chungchanga the Financial Expression expert view anron tarlana chuan India chuan army te chau thasik lo thleng tur hun atana hun rei tak o tura hian abuat saya China ero chuan thasik lai po khovot noya har satna nei ngai lo India army te machon tur hian firfiak pol te po athuam chakin abuat sai nin ansoya achan po heng firfiak pol te hi Kashmir vursur kara po kumtina lo cha chuak thrin an nia wangin India tan an nok sak le thaidon nin ansoya India hian a machon masak jok tur chu China sipai te nilawin
firfiak pol te jok hi ania classic khunchunga hian boina anron siam deuh rangin an ring bok ani China PLA te ero chu India in ama chon tur pahni na jok an ni in an ring bok hetila hian zona om thei tak mai chu engwangin nge thlasika tan hian anin buat sai chiam mai kan ti mai thaya expert te hian an soidanin khoiram ve tan po hian Ladakh area hian thlasik khuna chuan sipai ta tan chet lak a harsana sato dona vursur kara khuwa avot le dona chu chuan ral thum le fighter te thlengin a hmong dona rang taka thwa chua thut ngai ta se engine tunung turin khovot lutuk awangin fighter engine po anung hal thut thailo fautrin niin an soibok ani heng har sadna baga hian vur cha tak chunga chetvel chu army te tan ral thuam nena chetvel a har sat pha le don bok hei wang hian kumin thlasik lo thleng tur hi ram pani te hian an hu phur vevea hemia tan hian tuna hian anin buat sai na sahle ani tin tarlan ania China hian an thutiam angin thil pakhat ma an ti lo wangin hetiang hian ramria inepna hi asang chhotil tialani tin The Financial Express chuan an tarlanga rampani te in biakna anga China in ati om chunchu kilometer thum huam chung buffer zone a petrol point sompali le sompanga atangin antol kira chu chau chu in biakna anga an thilti om chun ani ti an tarlang boka mase mundanga anron in choblu bel trau awangin heng munatang hian tol kir anga ngai thaipo ani lo niin an tarlang bok ani